Lietali anengo kwa Chem na Comics Secondary School. Lie to Central na education. Na veda se school area se miaka veda bono. Na bata na takante venga to akorde ga singia kwa watu na waiboli. Mwako olia tua nyolete mini ga kina ko 3.8 ekaenda 4.5. Na watu gene tenga bana baro mukitu abekire. Tuende naende baji komenta kurwa seli tu anyola last year to ikano 5 or 7 more. Ikona unale kwana nga ba waito wanya tieko na kiskuru chinde chile surrounding especially Jakitu Central awatwale kwanja nga mo abana kingiya especially nya tieko ntutaketa bana bonsi kanga wale reporting wana tubwate nya tieko wale 76 naende bangi kubumwa kolia because ntu abeka mukia kurangalia abana ku school kinde kubeka scholarships na kubeka mikakati tunyora abana bakieto igombu yambona asengenjo baibuli balia baigwera ko gantu abwatanga kito abana mukakorabo bono yatigaire gase nkaigo elinga garukia matemwe karonga ke waganda kwe ariganie ndagete ngobagorere bintu batakeire una calculator una geometrical set una 4 figure tables ne bintu binde baganeti none besenda ko gora none kende nera kurikia arata kera no kingia cyo qualifies na batutagete na none abalimu to babe ko mukia ndwagenda te ko be ko mukira kine kara balimu bagara bibuli moko ikirani korwa jibe sikibekire na jiji ko gara baji ko nyora kingia abana baragere buye tuba kenda gare saine ndo ko nyakoranga ikana kingia abana bagakori abana be karanse buye babe de kingia cyo qualifies ndubwata matemba ganda to kora aibata gaira masakara mange na ndabata kaire nonye na balimu bago tano kwende weekend na ndababe roba kabotuko keraba koirana igo maigura wibuli nga kibata bana nkibata balimu nkibata gete na beta gete turu fees jones na litoko nyorana nga kibako bako nyone cha chinse cha maroba na ndina kibako nyone lunch chinse che weekend jiri bago takarora abana bali bakora mutembo talia karokia mutembo karoto ko prepare lakini karokia mutembo na abana boka abantu bali bakora balenda mutembo iko to ago sawanga yetu to jukoro mwaka to kono koro bia na to tumanya tengo mwaka wocha katole grade 10 asije school che pia secondary tuatemire kobeke bintu bitakere na jimba cha science esinya tiko to agachire nyomba ya kisasa aya sciences eye ko igorwa wango iga ne nyombe ne to kujikoro sibono ne nyombe ri bakorera mkutano ekoro kumali purpose hall mwesimigo ito honorable Anthony Kibagendi na arujibese cyoko korosia nyombe upya ekoro kumali purpose hall ngono dali wa karambu yamono asenge nteyo brai wa mwempyo ito na rule kibese cyo kono yatigere gasie committee ya school neri ya CDF mono garotora akora matem libera ta koro nyombe ndirenga kirege ndonkero wali mbabe litul na nembaga ndire to kwa litul wali kwa majina ni Charles Nyarigot, Principal St. Charles Wanga Kasera. Nataka kuwashukuru sana kwa kutembelea na kuhakikishia ya kwamba tuko tayari tunaendelea kuandaa watoto kwa mitihani ijayo. Itaanza mwezi wa 11 na wanaendelea kujipanga vizuri. Lengo letu ni kuomba watu ya nje sana wazazi na wengine wapatie muda wa kutosha, waachane na mambo ya kuwatembelea wakati huu. Haina maana ya kuwatembelea, wacha wakae na walimu na walimu waendelee kuwatayarisha wakifanya mitihani. Baadaye wazazi wako na uhuru ya kutembelea shule, lakini
lakini kwa wakati huu watoto waachwe wajipange na waendelee kukaa na walimu. Asanteni sana.